Kinapudno ken biag. Naimbag nga oras si amin papagayam, intay basa ti Proverbio 14, versikulo 29 kan 30. Masirib ti tao an natal na ti pakinakam na, ngem ti tao an nalakang agpungtot, ipakita na laeng ti kinamaag na. Mangted iti salon at tinatal na apanunot, ngem ti imon mayarik iti kanser, amang ronot iti tulang. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Oh, makitam dagitoy grades ni Melanie. Oh, nagbababadamat aminen. nagdakkel ti bimabaan dagiti grades na. Oh, agawid to lang, ha? Kasaritam to inton makaawid. Makin inaram samot ngaminan. Ungtam, tapno agnakam. Ay, talaga, mabalin aya ajak ungtan. Melanie, agadal ka anaimbag. Masapol nga agsubli dagiti na nga to ag grades mo. Nawatam? Wan, Mami. Oh, daytoy tumot ngamin a cellphone kat. Mami, Mami, apay nga inalayo dito cellphone ko. Manipod ita. Saan kan nga agaramat iti cellphone? Anya kay mutan, Mami. Saan mo mat nga iraman dito cellphone ko, Idulin kon dayto a cellphone mo. Saan, Mami? Isubliyo kanyak dito cellphone ko. Idulin kon daytoy a cellphone. Inan-anong ti anak ta? Inungtak nagdakkel ti bimabaan dagiti grades na. Igam mo mata cellphone na. Inalak nga ron ti cellphone na. Idulin ko. Saan pa ila mabalin nga agaramat ni Melanie iti cellphone? Ket, pangkuntakan nga ron nga dagiti classmates na kenkwana. Kasanumat ngamin. Us-usaran na daytoy cellphone iti panakiinarem na. Mahay bladak iti dayjay nga anak ta. Guston, kalma ka kadi. May kan, tamaturog tan. Nagsakit pa ikit din ti ulok. Ala, maturog ka nga rudan. Dani, alain nyo man yung cellphone ko kani Mami. Kasapulak dayjay. Ananuam? Kat usarak apang research ko, pangkontak ko kadagiti classmate ko. Ada ngamin group chat mi. Para iti pagsaya atam dito yung aramidan mi. Agpadpada kayo gayam ka ni Mami. Nakaungungot kayo, naganak. Apay nga agsao ka iti kasta. Nakasursurwa masumungbat kada kami, ha? Da kayo matlaang tinakasursurwak iti kastoy nga ugali, Daddy. Melanie! Oh, talaga natangkin ti ulo ti anak mi. Imis-message na kay J group chat tayo. Ngam saan ka matan nga agrep-reply? Awanan di cellphone ko, JR. Inala ni Mami. Anya? Apay nga inala na? Nakita na ngamin, abi mabati grades ko. Narigat mo't ngamin dagiti subjects tayo. Man-manunto pa iti makapaspasa kada tayo. Saan na ka di amaawatan day ta? Saan nga, Rod? Di kayat da. Agadalak na imbag. Kasanumot ngamin. Nagngangato ti posisyon dagiti naganak mo iti pagtrab-trabahuan da. Oray man pa'y nangato ti posisyon da. Taagpada damot anak kaungungan. Nakais-istrikto da unay kanya. Melanie. Namaminsan, pampanunutag akas lakayat ko, di agribelde. Oy, partakam girl. Biro kam jay folder nga ipapabirok ni ma'am kadata. Birbiro ka kun. Api nga ngayon, italain na yung pabirok mo. Imawag itay kanyak. Kita mom, ay, dandanik inidap ti cellphone ko. Taong tanakit din. Anya, taapi nga inungtan na ka. Tsaka mo, nagadumat ti issue na day taabos tayo. Uy, isunsa day ta si Mangpag. Ay, why? Kutse na day ta. Nabiro kam ka din di birbiro kam. Saan pa nga, Rod? Sa dino ay a-drawer ti ayan day ta folder ng ipapabirok ni manager.
Simple lang a folder. Di yu pa'y mabirukan. Kaya't yu kadit ay katan kayo adwa. Ay, saan mo't ma'am? Birukan mi manen, ma'am. Saanan? Ag-resign kayo langan tawan serbyo. Ay, ma'am. Saan ka kadi nga agung ungat akasta? Tani, makapapangit ti agungat. Get out! Ma'am. Get out! Yes, ma'am. Kansi ka. Birukan jay folder ko. Kat no saan mo ang mabirukan. Agikakan. Jak ka sa pulan, tikaskan ka. Ay, adamit lagayam ijay drawer ti lamisaan na di ipapabirok na a folder. Nalipatan na tinangi kabilan na. Kasta? Ay na. Pirmi ti unget na. Ngem nalipatan na matlagayam. Kasta na. Nagado ti agrek-reklamo dito'y office. Gapo iti kasta nga ugali na. Uy, amom. Nag-resign kaya man dyan lakay a janitor tayo. Ni Manong Temyong? When? Pinabainan ka no ni ma'am, di napalabas alawas. Iso ang nag-resign. Ay, sika nga'y. Maanusam ka di pa'y tagtrabaho dito eh. No, kasta ka, ungat ti boss. Diyak maanusan. Ibagaklakin kan, sumaruno akmet nga nag-resign. Melanie, Adak, dito yung agar-aramid iti assignment ko. kasta saan ka pa'y lang nga ag-cellphone? Kat, da kayo latati makaam mo. Nasken ang madisiplinaan ka, tapno makalpas ka iti panagadal mo. Kat agbalin kan tumot akas, kada kami ka ni dadim. Horumwar kayo dito yung silid ko, mami. Tapno makapag-concentrate ang agbasa. Well, sige. Agbasa-basa ka nga rod. Imbagak matankan ka. Epektibo ti inaramid ko apan ang idulin iti cellphone ni Melanie. Kat, anya ti aramidan na ijay salad na. Agbasbasa. Agar aramid iti assignment na. Iso anasaya at nga awan ti cellphone amang disturbukan ko na. Nasayat nga ron no kasta. Rabin, maturog kan. Saanak pa ya makaturog. 9:00 pa ilaan. Awagak dagiti staff ko. Tabilinok ida maipapan ka dagiti nasken nga aramidan da. Inton bigat. Rabiin, si kakit dimat. Awagam kat idan. Bayam ida taagin inanadan. Saan amabalin? Adda meeting ko inton bigat. Nasken nga adda malpas da at trabaho da. Apay adi mo sinungbatan adagos ti awag ko. Nakaturog ak naminan, ma'am. Pasensya kayon. Rabi imet una yen, ngay mawag kayo. Awan bibiyang ko. Apay ka di ngay mawag kayo, iti dis oras ti rabi ma'am. Tapno ibagakken ka dagiti rumbang nga aramidam inton bigat. Sige, ma'am, ibagayo. Isurat mo. Tadyak kayat ngagdamag-damag kan tumanen kanyak. Jak kayat amasi nga ti meeting ko inton bigat. Gapo ka dagiti saludsudyo. Friend, inawagan na kakadimot ni mami di rabi Hay, kita ang mandagiti mata. Madlaw akurang titurog ko. Nagado timbagbaga ng aramidek. Iso akasangsangput ko pa'y laang. Agtrabaho akon. Ay, kung naknusak lang ti inawagan na. Ah, inawagan na ka man? Nagadumat lang ti imbilin na anas kan nga ramida. Ay, apay akasta ti ugali ti boss tayo. Imbagakin ka na. Talaga adya akong makaanos. Agresign na kuan. Kunak mo saan ka amak o may idirabi Melanie. No imbagak nga umayak, aramidag amin ti pamuspusan, tapno makaumayak. Saan ka kadi amadanagan? Ama amuan dagiti parents mo nga agdiblibas ka itirabi tapno agkita ta. Saan da nga mo? Amok ti aramidag. Madanagan naklaang. Tama nga numadisgrasya ka. Ta itipay tawa ti pagpagnaam. Apay kumaamadanagan ka? Kunakkan ka. Nauma akon iti kina-istrikto dagiti naganak ko. Hello, mami. Hello. Anya da ito'y nabuyak anyos. Inri
ireklamo da ka dagiti empleyado. Anya? Naipadamag dayta? Nagado dagiti empleyado anang ireklamo kan ka. In-interviewin ida dagiti reporter. Nagbasita na banag? Nagreklamo dan? Basit abanag para kan ka. Ngam pakapirityan tinagan mo. Di ka madanagan. Kabailak nga aturan da ito'y. Siya akong timakam mo. Agpapada da iti reklamo kan ka. Abusado ka kano. Kan naungat ka abos da. Kung kunadalang da ita, kaya't daklang at datailan. Oh, hello, mami. At baka kadipay dita? Awagan kan tumanen inton madamdama. Adabasaak ditoy. Oh, sige, Dad. Bye. Bye. Oh, dagiti buwisit at tao. Nakita nga ta ni ma'am ti resignation letter ko, iti lamisaan na. Ang mga isumot kan di basbasaan na. Ha? Nasin lang nga basain na. Di mo una ipadlaw nga iso tikit-kitaan ta. Uray man madlaw na. Oh, nabasa nan san. Kimita mat dito'y ayanta. Sumaruno ka maten. San arumbangan anusam ti kastoy a klase ti boss. Kapayati ka matagtagari dita. May samanin nga empleyado tinag-resign. Anya? Kaano la hindi ko na mga nag-resign nga empleyado? Agsasarunuda matan nga ag-resign. Traffic manen. Marigatan ta na makalusot dito'y highway. Sapay rabi. Nakadumat din ti sumingit alugan. Payumana. Hoy! Sika, driver! Naglaing ka sumingit! Linyak da ito'y! Husto ko madaytan. Nagitawa ng disiplina, driver. Agungot ka manen. Marigatan kanto manen nga umangas. Winrod, sapay hadyak na alat ay agas ko. Anya? Sige, ag-drive ka kanila. Wanan. Message mat manipod iti teacher ni Melanie. Oh, basta ano niya ti kunana? Saan ka nun asumsumrak ni Melanie iti klase na? Ano? Kasan mo amay baga na ti kasta? Awagak man ti teacher na. Kasano asaan asumsumrak ti anak ta? Ala, awagam. Anyamat na ito eh. Puro malas ti sumangsangbay iti biyag tayo. Oh, anya ti makunam, Melanie. Kayat mo ka din nga agtaraytan? Uwan, sige, JR. Makamuditan. Amok akayat mo asumurot kanyak. Takunam anaungat dagiti parents mo. Katuan, ungat da nga ungat. No agtaraytan, saan ka kadipay nga agsubli di balayo? Talaga asanan. Ay, delikado ak kadagiti naganak ko. Nagsubli ak palay di balay mi. Ti anak ko, nagubingan pailaan ngam nakitarayan. Di mo man ibaga dayta. Awan ti imbaga dagiti pulis anak kitaray ni Melanie. Ada nakakita kadakwada iti simurutan abarkada na. Nagluganda ka no iti bus. Apay adi mo nabantayan ni Melanie. Jack mo. Anya ka di tinagkurangan takan ko na. Awan mati amok. Itatamat amin na kayat na. Hanggang apay anapanunot na tikas jay. Fred, kumusta ka niti trabaho? Ay, imbag ka pa'y tanaragsak ka ijay imakaram. At least, sana naungat ti boss ko. Ay na, aburido ita ni ma'am. Nakalive. Ha? Taapay. Nakitaray ka no jay kakaisunang anak da. Anya? Ay, unay mo't deta na napasamak. High school pa'y lakano ngamin. Ket, nadamag kumat may kat sa kano a chief iti opisina jay asawan na. May sapay dayta apakaburburiburan ni ma'am. Nagdinamagan dayta. Ngamin kanayon ama inyus. Ay,
Jak man amo dagiti tao. Di adal da, naglalaing da. Ngam apay asaan da nga amo a kontrolan ti pungtot da. Day tangarod. Saan ka di arumbeng, ano nalaing ka, kat saan ka ama nagpungpungtot? Kastamad ti amok. Ay, una yan. Agpadpada damit gayam nga agasawa na kaungungot. Ay na, awan tinasayat nga itden, ti pa nagpungpungtot. Ti masirib a tao, amo na, kan kabailan na kontrolan, ti panagpungtot na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Isurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na ibag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno Ken Biag. Na inbag nga oras yo amin, papagayam, inta ibasa ti Proverbio 12, versikulo 24. No nagagit ka, maadaan ka, iti pannakabalin. Ngam no sadot ka, agbalin ka at agabo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Sa dino ti ayan ni Nanang? Ada iti trabaho na Anya pa'y lang ti oras. Ada ka di bati na kan ka a kwarta? Awan mat. Apay ka di ti kwarta. Awan nga rod bagas mi. Awan timbat bati na kwarta, manang. Ada ka di kwartam dita? Uray isang agasot laang nga paggatang ko iti bagas. Awan Anya kumangit yung maedad ko kan ka. Kat estudyante akpay laang mat. Apay nga min nga giskwela ka pay laang. Gapu tada arapaap ko, manang. Agtrabaho ka kit din. Diyak kaya tamay tulad ka ni nanang. Akatulong latan. Dahita pa nagadal mo. Iso ti paggasgastusan dananang kantatang. Nagdakkel ti kasapulam dita a kwarta. Kat da kayo ngay akakabsat ko. Umay kayo pala dumawat. Kat adala nga rudan bukod yung pamilya. Naa, dahita ka di tinasursuro medyo eskwilaan. Di mang question kada kami akakabsat mo. Nalaing kalauna yan aya, ha? Dahita lang tinasweldom ita. Tanamin ano ka nagbale. Ma'am, mabalin ka di nga ikisay mon inton sumaruno asweldo jay daduma. Ay sana mabalin. Agbalikan tumanan. Maururnungan dagiti binalim. Kunak ngamin kan ka nga isardeng mon ti agbale. Kasapulak ngamin, ma'am. Tagpapaadalak pay laeng. Adda pagad-adalam nga anak mo. Kunak man no nakiasawa dami nan. Kwa ma'am, jay buridak mi ti ikarkarigatan mi nga isakad ti panagadal na. Ay na, nagrigat lang arudan ti panagbiagyo. Agpaadal ka pay lang. Kwa ma'am, bareng makaturpos. Kat adan tumat makatulong kada kami nga agasawa. Amom, ni Manong Pilo, manu atawanan a driver ko. Nadyak lamasyan kan ko na, so katakkuman kan. Lakayan, kasapulan nan ti agretire. Pag tuition mo daytoy sweldok anabate, nanet, daytoy matdaduma pang allowance mo. Agyamanak nanang, taikagkagumaan nyo kan ni tatang timang paadal kanyak. Ay katuen iso alala ingham, anak ko. Lalaing ka talaga, nanang. Kas nakita yung mat ka ni tatang. Nagngangato dagiti grades ko. Nuwan, di mo tultuladan dagiti kakabsat mo, anak ki asawa da adagos. Iso nga anya ngay ita tibiyag da.
Nakakaasid amot laeng. Ay, ngun gayam nanang. Imay ito'y ditay ni Manang May. Ne, kaapay manan. Kasapulan na kano ti kwarta. Tawan bagas da. Kunakon kat. Ay, saan dalat ta asumardeng adumawat iti kwarta? At dalang aruden bukod da a pamilya. Iso adyak kayat ti may tulad kadakwada, nanang. Wen, anak ko. Pangaasim, tasaan mo atultuladen ida. Nanay, ini kan nakakadin ni nanang mo, iti pagbayad mo iti eskwilaan yaw. Wen tatang, inikanak matan iti pang allowance ko. Inutak day jay inted na. Malata na yunak iti limagasot. Ay, agyamanak, tatang. Mala, agadal ka. Kabaalan mi pa iti manggad, iti pagadal mo, ah? Wen tatang. Ha? Ni, ada tao. Inaklukatan tiri daw. Asino mo nga taday ta? Mala, ingkan. Ha? Manang May? Dananang kan tatang? Adada ditoy. Nanang! Tatang! Ay, adaak dito'y kusina. Madama kayo maggayam agluluto. Ay, wen, anak ko. Agsida kami man mo't itinaimas ita. Amok nakasuswildo yung ni tatang. Nagrabi kamutan nga imay. Imaya kidial daw, ngamawan kayo mat. Naimas na ito si daan nyo Mabalin ka diti mangyawid, iti si daan dagiti apo ko yo, nanang? Ay na, anak ko. Uman ay laasi daan mi kumaday to'y. Wanan, saan kami pa anak kasi da iti naimas ka dagiti anak ko mat? Kat, nilakay mo ngamin ngay. Agtrab-trabaho mat karpintero. Apay nga rod, asaan kayo man la makasida iti naimas. Nagado ti paggastusan, nanang. Wen taday tamot makisugsugal ti ar-aramidin nyo. Nagsao kayo manin ako nakon. Dumawat akman kiti iti bagas yung? Anya, bagas manan. Bagas manan? Kano itakla nga dumawat? Kat no dimawat ka manan, edi naminsan alawas. Sige kit din. Ayan na di pagbagasan nyo, aya. Konsensya yung matlaang nanang. Numabisinan, dagiti apuyo. Agawid ako, tatang. Kanya dagita iyawid mo ngay. Ito dinawat ko asidaan, kan bagas. Kapag nanayon kay lakading agdip-dipinter kada kamay. Italaang da ito, tatang. Saan da kami kading imutan? Na. Panunutin yung dagiti apo ko yun nagbabasit da pailaang. Kaya't yung ka di mabisinan da? Manong Pino, kayat mo ka din ti agretire? Ay, saan pa'y ma'am? Kabalak pa'y trabaho. Kabailam ka di pa talaga. Tani, kanayo nun ti biyahe ka dagito'y umay ngal aldaw. Inaldaw to siguro nga biyahe ta. Eh, una ma'am. Awang problema. Adda ngamin agap-apply kanyak a driver nga ubing sika. Ay, anusan na pa'y laka di ma'am. Kasapulak trabaho. Anay, saan pa naggraduan di burida may? Kasta ka di? Ay, kinawag may kandak pa'y kumaiti. Uray may satawan nga agsilbi ka na kayo. Sige, may sapay atawan. Ay, thank you ma'am. Malag-drive ka nga ruten. Ije opisina ti papananta. Magmag na ako ng papanag-eskwela, Noel. Asidaglang mat ije eskwelaan tayo? Magmag na ka? Wen nasa papay mat. Si kaano kayat mo ti aglugan? Ngamsyak, talaga ang magmag na Aglugan ako Ang imadda ka matakadwak. Di magmagnatan. Ay, naka-review ka para ije test tayo? Wen
talaga kayat ko ti makapasa. Sikangay. Una, kaya't kumati makapasa. Ha? Ni, lumabas ta dita pagsusugalan. Ah? Ha? Oh, apay? Ni manang ko dyan maysa kadagiti makisugsugal. Makisugsugal ni manang mo? Wan, jay sabong-sabungan ti daster na. Ay, manang mo gayam dahi ta. Pudno inal daw ang makisugsugal. Kasta ka di? Ay, kasano ko maadumuras ti panagbiagda? No kasta mater aramidan na. Bayam mo, intakit din. Imawag ka di dito'y balay ni mister ko. Nay, saan pa'y mat, ma'am? Kunak nga awagan na ka. Tay baganakan ka dagiti rumbang nga aramitam dito'y balay. Ay, busy siguro iti trabaho na, ma'am. Ay, anya ayati kayat na nga ipaaramid kanyak. Labaam amin a kurtina dito'y balay. Kan saan ka nga agusar iti washing machine, tamangan numaperdi. Ha? Ay, ma'am, sapay nagdadakkel dagito'y a kurtina. Kan linisam anay bagto'y salas taado ti bisita mi inton umay asabado. Aduda. Ay, kasta ka de, ma'am. Nasken analinis na ito entero abalay. Awan tapok. Nawatam. Uwan, ma'am. Tulungan kan ngaglinis bakit? Kasi kamay, nabambadnog kan. Ay, uwan nga roon lakay. Awan asid kadata, dagito'y ababak na nga amuta. Kas kalag dadamaw. Kano kas tadamot at talaga, sipod pa ay. Ay, talaga akayat kunti sumardeng nga trabaho. Hanggang, ay, nagrigat at talaga ti agbalin at agabo. Ano san talaga ure may sa tawain. Pag-adalan ta ni Nanet. Ay, sa bagay mo't di Mala, mapanak ijay. Dito ikamahitap no mabit, amalpas tilinlinisan ta. Ha? Sige, sigurado. Inton sumangpot ni ma'am. Agungot no saan ta amalpas dagiti ipapaaramid da kadata. Tinagasnak manan dito balay mi? Una, tapno da kadwa ka magmagna. Boring ti magmagna, wag may maisa ka. Rugyan ta nga rudan ti magna, tapno saan ta amala daw. Wala, intan. Noel, amok nga da kwartam. Ngam apay nga anusam ti magmagna. Exercise ti magmagna. Aywan, nadamag mo ka din? Tiyan niya? Nangabak gan ni manang mo iti sugal. Nagdakkel ka no ti inabak na. Kasta ka di? Isumot lagayam asaanin ang nagpakpakita ija balay. Inlibre na kano amin nagagayim na. Nagiinom da pa iti rabi iji balay da. Agasam nga iti nagadunga arak aginatang na. Kasta? Apay asaan na kami man lang nga inayaban. Malipatan na kayo ano panawon ti pa nagraragsak da. Ngam nawananda. Umay dalatan mangala ija balay mi iti kananda. Oh. Makita? Awan da iti manugal ita ditoy. Lang over da nga ta amin. Nanang, aldawan. Nakaluto akon iti pamigatan tayo. Bumangon ka ditan. Ay, anak ko. Maulawak a bumangon. Agpuspusipos ti panagkitak. Ha? Agsakit ka, nanang? Ay, jay sa panakabanog ko, iti kalman. Diyak ngamin naging inana. Kanala daw a pinakanda kami dagiti among may. Nanang, kaduan kan ama pa niya di ospital. Saanon? Awan kwarta tayo. Pang-allowance mula unjay na bate. Inak dumawat ka ni Manang May. Nangabak ka no iti sugal. Saanon, anak ko?
Agimbagak tumot laang. Basta padasak ti mapandumawat kan kuana, nanang. Itatayo lang mat adumawat ka ni manang may iti kwarta na. Saan na kaya't ni nanang mo timangan? Maulaw ka no, tatang. Kunak nga ron akaduak amapan agpa-check up. Ay, ada kwarta aya. Inak dumawat ka ni manang may. Tanangabak ka no iti sugal. Barang ikan na ka Mangtad mo't siguro siyak lang aron ti sumbrag iti trabaho mi ita. Wen tatang, nabayag nga minan asan ang nagpadoktor ni nanang. Mangantan, ta inkanto ko ni manang mo amay. Inkanto man kasarita, itid na akwarta pagpaagas ni nanang yaw. Nanik, si Kagayam. Wen manang, umunagak adi tabalayo. Rumara kon. Ha? Ada pa panam? Wen, mapanak makisugal. Kwa manang, agsakit ngamin ni nanang, kat dumawat ako maiti kwartam, tamapan ko ipa-check up. Adamot libre a check up Diyangay, gatangan nga agas na. Apay, awan na ka din kwartada? Agtrab-trabaho damot Awan manang. Ginastos damin kan ka. Dayta ka ti ibagbagak. Sika ti paggasgastusan da para iti awan. Ay, sayang lang ti kwartada kan ka. Manang, mangtid kamutan Italang mat adumawat kami. Awan maitid ko. Manang. Mala, rumor kan, tailak kon da iti balay. Agsulisit kayo iti paggatang iti agas ni nanang. Nagado dita ti mabalin a pagsulisitan. Agbali ako ba, ma'am, tapagpadoktor ni misis ko. Manumanan aya. Uray limagasot ko, ma'am. Kabailan na kadipay tagtrabaho. Tanusaadan, mangala kami laangan iti ubing akasukat na. Kabailan na pailaang mait, ma'am. Uray sika, plano da kan asukatan. Bakit kan lakay kayon iti asawam? Kabailan mi pa'y tagtrabaho, ma'am. Dayta limagasot. Maikisay to adagos dayta iti sweldo. Impakitam ka din ka ni tatang mo, dahito pamanaknak nga agradwar kan, anak ko. Saan pa'y nanang? Sika pa'y lang tinang ipakitaak. Ay, lakay! Lakay! Umay ka dito, oy! Papayaya! Ay na, kita dayto, oy! Kanya dayta? Ay na, agradwaran ni Nanet. Aya! Ay na, maragsakan kami anak ko. Agbiro ka kadagos iti trabaho. Apaman ang makagradwarak, nanang, tatang. Mabalin kayong ton nga agikat iti trabaho yo, kas driver kan katulong. Kalpasan ang makalinis ka diti unag ti balay. Linisam di tagarahe ti lugan. Maawatam ka di, manang. Ma'am, umay kami agpakadan kanilakay ko. Anyang agpakada? Agikat kami, ma'am. Agikat kayon? Tapay, ada ka din kwartayo? Nakalpasan iti panagadal na jay buridok may. Kat adan trabaho na, ma'am. Daytang agpaiso, ma'am. Kahit tinako na ti anak may, agsardang kami ngagtrabaho. Kaano laang idipagad-adalan nyo? Ay, when nga road, ma'am. Ay, kat agyaman kami, iti kinaanos yo kada kami. Kat sapay lako tamakabirok kayo, iti kasukat may. Ay, sapay nagrigat ti agbirok iti kas kada kayo anaanos, kan mapagtalkan ababaunan.
Ti kinagagat, iso ti tulbak, tinarangay a panagbiag. Kaya ti Diyos a nagagat tayo, kan usaran tayo, ti impaay na apigsa kan talento tayo. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay a pakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joseph Binawe. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tiinkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras si amin papagayam, inta ibasa ti Santiago 2, versikulo 9. Ngam agbasol kayo, numangidumduma kayo, babaan iti postorada. Iti imatang tilintag, maibilang kayo ama nagbasol. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Mabisin ako na. Di matla agayabon ni Jana amangan. Saan samot nga glutluto? Inka man kitaan. Agibaon ka manan. Sikan a. Siyak ti inauna. Saan arumbang nga ibaon nak? Wanan, inakitaan. Day talati ka na yun rasrason mo. Jana, mabisin kami. Nagbayag kamutan nga gluto. Mabiitan. Aguray kayo labiit. Darasamot at agluto. No kumangamin tayo may tinulungan. Dinalpas ko man. Agreklamo ka pa'y laang. Darasam kiti agluto. Wow! Tinola ko naman. Mabsugak manan no Uy, kastilaan. manang, di mo mutpilyan amin alasag na ah. Kuukwa mo't amin nun. Tatang agreklamo manin ni Gina. Ay di na. Bayam ani manang mo ti umunang agala iti sidaan na. Tulang tumanan ti ibati na kada kami ni Jana. Ay agtal na ka din Mangal akpay lang iti sida. Siyak tinagluto. Iso ako kwak jamay sa alupong. Lupo asasang umat dita. O, di na. Si kanti sumarunong agala. Anya pa nga ti alaak dita. Kat inalam mo't amin nun. Parag paglawangan tinabati. Ay, uray di gulaan ti sidaak. Apay ngay. Tapayak langan tinagbati para kanya. Ay, gusto daytan para kan ka Jana. Kasapulan damanang mo timangan iti adaw. Tagis iskwila da. Kun, agbalbali bolak pa'y. Iso kasapunan ang napigsa. Ngam si ka Jana. Adda ka lang, mat dito'y balay. Rumor ka man? Ada practice may jeskulaan. Agmalmalamak nga awan. Adamot practice ni. Asino ngay nga tatimangila ba iti uniform ko? Di ipalabam ka ni Jana. Aywan gaya man niya. Palabak amin amurong kun kuana. Hinakman mo't nga rod agpalabakan kwa na. Nagadumat tandag ito ipalabayo kanya. Labaan nyo matandag iti badbado yo. Nagpipigsa kayo Agreklamo ka? Agreklamo ka? Anak ko! Ay, di nakpumutan manang. Diyak nga rod masangot yung laba. Ay, ayamanan dayta. Agap-apa kayo manan. Dayto'y tumit anak yu ani Jana, tatang, nagsadot. Italaang agpalabaak itibadok, di na pa ikayat. Adda nga rod papanak. Sa dino ayat ti papanam. Mapanak ag-training iti basketball. Jana, labaamon Sumot lang awan aramidam dito'y balay. Nagadon ti labaak, tatang. Nagpalabapay ni Manang Dina. Talaga naglaing ka nga agreklamo. Adamot washing machine. Unmat nga main, usaram ati washing machine. Ngam jay uniform ko. Masapul agel-gelam tapuraw day jay. Labaam anay bag, ha?
Manong! Addaak! Awan samot tao dito balay da Manong. Napananda ka ta. Adamot mangmanggag ko dita likod. Ang mga ni Jana dayta. Ay, kunakun-kat nga adda ka dito'y likod. Auntie! Nay, nagadun day talablaba, Wan nga ron, auntie. Ay, arakupan ka man, auntie. Ay, nabasbasa ka, mat. Ay, nagadungamin ti lalabaa. Apay, ayan dagiti kabalay mo. Ni tatang, napan ija bangkag. Ni manang Jane, napan nakibasketball. Ni matmanang Dina, napan iti balay ti barakada na. Naan ano day ta, imam? Ay, ang dardana, auntie. Tanasugat, gap iti panaggrigil ko. Unay mat dagita akabalay mon aya. Di da ka ammo akasyan. Kat, nagankaan. Saan pa'y, auntie? Mabisinak nga rudan. Ingka agsukat, tamapantamangan dita restaurant. Tauray siya kat mabisinak matan. Ha? Kita ang man ti aramid day jay adjana? Ay, masipat ko day jay inton sumangpat. Di pa'y matnalpasan naglaba. Ngamawan mo't dito'y balayan. Pinanawan na ti trabaho na. Ipulong ta ni tatang inton sumangpot. Ipulong mo pa'y laang, disnugam kit din atap nagnakam. Nay, adda kayo matgaya man. Wan tatang, katkitaan nyo dahil trabaho ni Jana. Di na inlepas ti lalabaan na. Di mi mo no sa dino tinapanan na. Awan dito'y balay. Awan mo't anasangputan mi, tatang. Nay, napanan na ngay ngatan. Ay, saan ang mabalin nga agwaywayas ni Jana? Ang mga numaisagmak. Ay na! Auntie, nagmayat gayam tagpasyar dito'y zoo. First time mo, di umay dito Wan, auntie, ay na, nagadugayam ti tao. No kayat mo, kanayon tan nga agpasyar dito zoo. Ay, kayat ko auntie. Ngam, kasano ngay dagiti trabaho iti balay mi. Anya ka di aya dagiti araramidam iti balayo. Siyak amin, auntie. Siyak ti para lunto, para inaw, para linis, para map. Siyak pa'y ti para laba. Ay, unay mo't daytan. Tandak mat, no jak malpas amin dagiti trabaho. No maminsan, kitusanak ni manang ko a Jane. Ay, auntie, si kalaang tinang ibagaak iti daytoy Kunana ngamin ano ibagak iti sa bali. Amangan no kabilan na. Ay, aramidan na kan kadayta. Wen, auntie, naungat dagiti kakabsat ko. Kat ni tatang mo ngay. Uray mat ni tatang, naungat mat kanyak. Kanayon nak ngaungtan. Panagrik nak. Saan nakakaykayat ni tatang? Bayam takasarita. Ang di mo ibagbaga asyak tinang ibagakan ka, auntie. Sigurado ngamin ngaong tandak manen. Wan, di kagdanag. O anya, kayak mo di agawit. Sige, auntie. Ngam sakbay nga agawit ta. Igatangan nakman pa iti ice cream. Kayat mo ti ice cream. O sige, igatangan ka. Ni, lugan mo't ni auntie day, tatang. Kunakon kat, nagkuyog da ka ni Jana. Napananda nga ta. Ay, Tatang, adda kamin. Di mo pa'y nalpas da ito'y lalabam. Pinanawam latan. Kwa ngamin. Siya tinangawis kan kwa na, Dina. Di mo kumaungtan ni ading mo. Kan italaang mo't nagpasyar. Ala, ingkagluton. Win manang. Manong, agsarita ta kuma. tanya ko matipagsaritaan ta. May papan ka ni Jana. Iti sitwasyon na. Nasaya at maiti pa ang trato may kan ni Jana dito'y balay.
Awan ti makitkitak a problema iti dayta. Nasayaat ka di nga iso amin di agluto, aglinis, aglaba, idinto tadagita kakabsat na, kat agtog-tugaw kan agbuybuya dala ang iti TV. Gagangay tagis eskwela da. Ni Jana, mabatbate dito'y balay. Anyang arot ti aramiden na ngay. Ay, siyempre, kasapulan na mo ti agiskwela Kasano ko maapag-eskwelaan? Narigat ang masurwan. Sana makauawat. Kasano ko maamakaluto, makalaba, kan makalinis, no narigat asurwan? Ay, kan may sa gastos laeng no pagadalan. Amumat. Ay, natay ni Mrs. ko, idi niyanak na ni Jana. Siyak laeng ti mangisaksaka di ti panagbiag may asa nga pamilya. No kasta, alaag nga rod ni Jana. Anya? Agyan iji balay. Kat siya kung ti makaamukan ko na. Pag-iskwilaag. Saan akas karina dahit ang ising-singasing mo? Saan ang mabalin nga agnanayon akasta ni Jana? Kasano no awangkan? Itanto pa'y nga adda ka, kat di daam mo nga ipatag. Kasanon tulaangan no awangkan? Alaan ni auntie ni Jana. Nagswerten nga eh. Siya klaangan at alaan ni auntie. Anya asi ka? Siya klaangan Agtal na kayo. Narigat a desisyonan da ito'y abanag. Isungarod akin kidawak ti kapanunutan yaw. No palubusan nyo nga alaan ni auntie ni Jana. Awan ton ti agtrabaho dito'y balay. Jak lakit di kaya ti agluto kon aginaw. Kagurgurak na kita trabaho. Uray siyak mata. Jak kaya ti aglaba. Tatang, kasapulan tayo dito'y balay ni Jana. Saan nyo nga ipalubos nga alaan ni auntie? Dito'y laang balay ti rumbeng apagyanan na. Jana! Jana! Oh, apay manang? Apay nga. Nangipanam ijay bolak apang basketball. Jak mat nakit-kita, manang. Anya saan? Kat dito'y laang sirok tilamisaan tinangidulinak idikalman. Awan tinakit-kita. Nito ipapilit na. Talaga mat ngamin nga awan nakita. Birukam! Manang, adar aramida. Birukam ko na, nay. Eh, pang birukak ngay. Basta birukam! Nagloko kan? Damagampay lang kanyak. Ala, inkabirukan! Darasam! Awan mat dito'y balay. Anya ti awan? Ha? Kwa, birbirukak jay bola ni Manang Jane. Bola? Wen manang, mapukpukaw ngamin. Kat na impabulod na iji barkada na. Ha? Bayam tamapan kay bagakin kwa na. Manang! Birbiro kam di bolam? Wan. Malagip kon. Impabulod ko gayam ije barkada. Adan samot kabkabaw mon manang. Nalagip ko nga imay paygayam je barkadak dito tapno buludan na je bola. Kat ibagamon akan ni Jana, asar dengan nanti agbirok, takaasimot nga agbirbirok. Bayam nga agbirok. Hoy, Jana, nagkunang agbuya ka iti TV? Itaak lang mat nga agbuya iti TV. Manang. Ingkakit di agluton, tamabisinton ni tatangin ton sumangpet. Siyak matlatan ti aglutluto. Taasino kumapay di sa baling agluto, aber? Siyak? Ni Manang? Ha? Ilipas ko kumapay day ti buybuyaak. Kasjay. Saan ka mapan, ha? Ha? Apay nga inidap mo ti TV. Ingkagluton! Kat darasam! Siyak lang arudan tinagluto. Siyak pa'y lataginaw. Ala, mabitlaeng. Hayabak ni Manang mo, Dina. Dina! Dina! Oh! Umay ka man mataginaw. Ni Janan, inak mo turugan. Ala, si kanti aginaw dyan, ha?
Nabanog ni manang mau. Adda ka lang mat nagmalmalam dito'y balay. Iswas ikan ti aginaw. Jana! Jana! Umay ka man ditoy! Apay ka di, manang. Darasam ti magnata ni maladaw akon. Apay, manang. Apay, adi mo plinan siya to uniform ko, ha? Ha? Nalipatak. Mm. Ay, anay ko. Di nagkundutan na, manang. Nagsakit. Nakasadsadot ka. Awan lang aruden tar aramidam. Kayat mo, tanayunak pa'y iti maysa. Puston, manang. Nagsakit. Puston. Inton maminsan, no adda ipaaramid ko kan ka. Aramidam adagos, ha? Wan, manang. Anyang iti pag-uniform ko, ama pa nag-eskwela. Nay, nakasangpat kayo gaya man nga agkapsat. Wan, tatang. Itay kami pa dito'y salas. Ay, agsil-silpon kayo manan. Kut, anyang ay, awan mo't maaramid. Nakaluto kayaon. Ni Jana ti para luto. Saan ka di? Ngam saan mi anasangputan. Di mi amo no sa dino tinapanan na. Ha? Saan yu anasang patan? Hanya ngay nga ron ti aramidan yo. Birukan yun na. Agawid tulat na day jay. Birukan pa'y laang. Birukan yo. Kat saan kayo nga agaw-awid dito'y balay, no saan yu amabirukan ti kabsat yaw? Ay, bagbagi yu laang ti pampanunutan yaw. Addan iji balay ko ni Jana, manong. Manipod ita, siya kun ti makaamukan ko ana. Pagadalag, tapno nasaya at ti masakbayan na. Awan ayat di tapuso yo. Isuan nakakaasi ni Jana diti balay yo. Di yo ammo nga ipatag, awanan kayo iti konsensya. Mukwa. Ibagam ka dagiti anak mo, akanayon da amapan makimisa. Iti kasta, makasursuro da iti nasaya at akababaliin. Tapno masursuro da ti makuna nga ayat. Tapno saan da mangidumduma. Nakakaasi ni Jana iti araramiden yu kankwana. Nalablabos pa ng babaunan ti trato yu kankwana. Alanga rod, sikan ti makaamok ni Jana. Talaga mat, ipaayak itinaranyag amasakbayan. Kat sika nga amana, naskan asulnitam dagiti nagkurangam kankwana. Iso asarong karam sagpaminsan, kat ipakitam ti panangipatag mo kankwana. Nalawag ka di, manong. Uwana, ading ko. Aramidak dayta. No adda ayat kada tayo, ammo tayo nga rodmat ti mga asi. Ammo tayo nga ipatag ti kakabsat tayo, kan naragsak ti intay panaglalangan. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.